Maki buah ki amal bulan suci Ramadan apa licu-licu pun Allah Ta'ala. Ia ko pakkasiwe sunnah ipogau na nilai pun Allah Ta'ala pada angkatna perduluin. Pakkasiwe sunnah ipogau pada angkatna nareko anu perlu ipogau. Jadi itu tuh nasi dingin na Papua saya nampak kemana dosana. Bahkan Nabi ta sendiri powi kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ya ajala loki gaga macapak-capak ta manaraka metu ko dega dosa tabawa illa luki itu de gaga on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina atama tepukna pun Allah Ta'ala ke hadir 20 laba biasai tomak beri jamak namin lodoang imangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ipung aliki maihe barakat na bulan Rajab si bawa Sya'ban kue topa pada pikiki ulan Ramalang. Iya narona tarima pung Allah Ta'ala gangkana angka kilat tu na pada pikiki pung Allah Ta'ala bulan suci Ramadan. Dua talu sila surat tama minasa melo pada idi tapi dia nada api. Dua talu tahu nreu ari pamasena pung Allah Ta'ala yolona Ramalang. Dia nada api. Yesu kuru kang idi he. Maka dia guruta iro kotumilau makada pada piki ka ulan Ramalang berarti tau mangata je iye meloe tau mangata iye melo lisuri pamasena pung Allah Ta'ala iye tau mangata iye makada iro amat yangi de nape watu tetapi mapiak jelengi. Dari lori pun Allah Ta'ala maka dari pun pada piri kak betulan besar kemungkinan maka dah ia kalau dah api aja letai amudi dah api ramalan Allah toki pun Allah Ta'ala tuli suturi pamasena pun Allah Ta'ala tapi nasaba ilau na ibu pada piri kak magi na to madopa untuk dapi bulan suci Ramadan. Iru bulan suci Ramadan termasuk ulan napite nabita mancaji malebbi ripalawangan na 12 ulang. Kadi nabita Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahran ummati. Itu bulan Rajab bulan nai pun Allah Ta'ala. Non ripung Allah Ta'ala maka ia tanah untuk napatarimai si dipakak kasih dinapake si sumpus si bawa pung Allah Ta'ala sampai jangin ay jadi tu ko angka ni acan ningangati untuk pogau isam pajangi apalagi mak berjam maka ia tu baraka na bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban nabita mancaji ulan nai
Bulan Sya'ban ulakku. Ulan na nasa nabitta to nasari pamasin na salamakan. Iya na ulan non ri nabitta to nasari pamasina pangalatala non ri pamigaywi puasana. Maka digur tadi nagaga ulang non ri nabitta kami na mega puasana isaliwan na ulan Ramalan itu bulan Sya'ban. Iya ko ulang-ulang biasa mega mato tas 10 si di asona mapuasa na bitta isaliwan na bulan Ramadan 10 si di patungka-tungka Senin tungka-tungka Kamisi jadi aru siulan ro kemudian patang ulang mapuasa na bitta. Tetapi ku bulan Sya'ban napagaw to bahkan biasa na tambay na bita sampai pupu ulangi na panoy si bawah puasa. Di kuang kato ni Cinata bulan di dalam bulan Sya'ban kan ni Cinata mapuasa seakan-akan mudani ni okko bulan suci Ramadan. Maka ini tu barakah na bulan Sya'ban. Kemudian bulan suci Ramadan, maka dia nabi tak ulan ni umatku ye. Magi nasaba umatna Nabi Muhammad ipasi banding isi bawawan na Nabi Marioloe malah dak sisa lalampena. Umuruk na wawan na Nabi Marioloe liwa lampena. Umuruk na umat na Nabi Muhammad maponcok mi. Na pura apo na pau Nabi tamah kadade na tama suruga sinin na wawangi. Na rekode pa na tama umatku. Di na tama suruga sinin na wawan na Nabi Marioloy. Na rekode pa na tama umatku. Aga pariuloy tama umat na Nabi Muhammad to nasari pamasin na selama kang nasaba angkanay ulan ramala yalingi iyawa mariolo itu degaga ramalan na jadi ko cik di mi amala na pogau cik dito mi palolongan na ya puidi maki buah ki amala bulan suci Ramadan apa licu-licu pun Allah Ta'ala. Ia ko pakasiya sunnah ipogau na nilai pun Allah Ta'ala pada angka na pardului. Pakasiya sunnah ipogau pada angka na nareko anu perlu ipogau. Ia ko pakasiya perlu ipogau dalam bulan suci Ramadan. Na palicung pun Allah Ta'ala mencari 70 alicungan. Bahkan tak tambah topah, tak tambah batasan minalingi Nabi termakada kupak kasih perlu ipagau minimal 70 alicungan na sini no masalah malabi yang kadere bulan suci Ramadan non ribu ngalatala lega i dosa mataungan na umat na Nabi Muhammad. Ulan Ramalan non ribu ngalatala lega i dosa mataungangi. Ia tu ko melo imas sempaja tawe napai melo mas sempaja maniak ni melo mas sempajang. Kadina bita ia ro dosa na tawe ipatopo kulunna. Ia ko sujud ni atau rokok dan sujud ilalah sempajang maka mak barutu ni ro dosa. Ia ko de pana capu ira ko mas sempaja subuh nak barutu de pana capu tajang ni loro pimantu ipatopo si komisi mas sempaja loro ipatopo si rokok sujud mak dan nak si ia ko angkana sesa asara pasi makwaro 5 waktu ro. Kelima ni mas sempaja na de pana capu da sabab mega mi matui tajang ni juma.
Kumilo si masam pajak Jumat tawe. Patupuk si dosana ya si ulunna. Ya korokok si dalam sholat Jumat. Sujud si. Tak dena si mak barutu si. Ya kong kamu panasesa Pak Mega mimat tu aja. Napa di maka dah megan nai napa dia napa ipa aja mak buah. Enggak kana tayang ni. Iya nama tahu kan ni ulan ramalang. Okupi mata ramalang ni repak sisang. Ni lega sisang. Ni capuri sisang. Capuri sisang. Ya lo dapat nabi tar. Mangsoma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ninggi pasile narangi puasana asona ulan ramalang nasi bawai teppo na karena keyakinan kepada pasuran pungan ta'ala batena pogau ipuasa ihtisaban. Ya sangi ihtisab penuh perhitungan. Mareking ya sang ihtisab tuli mak deking mapuasa kae. Makokoe mapuasa ka. Ia kalau pogau ia gagaewe dena puriu pungala ta'ala upan pogau iye wadi jaji letu puasaku nama dodo ngapalana bahka biasa lenyak sisa ngapalana. Apa anu dena puri pungala tali gagai melo upogau tuli mak deking iku upogau dena puri pungala tali wadi jaji madodong apalana bahka wadi jaji desisa gaga apalana letu puasaku tapi diga apalana. Maka ia gau makwewe makanan ini dina pogau ia sang ihtisab. Kemudian mapuasa kai. Ia kalau pagau ia gagae, wadi jaji makan jaji na puasaku. Mega apalang ulolongan. Misalnya mengaji-ngaji kak kau mapuasa kak, malah kak korang baca-bacai, maka mega apalang maka si jaji na puasaku. Maka ia na laku-laku masih kiri-kiri kak iya na laku-laku pabegai sampajana iya na laku-laku maka iya sang ihtisab ihtisaban. Nah iya dan pengamana dosa nih mapura laloi narikumaku itu puasa jadi itu tuh nasi dingin napa puasa ya dan pengamana dosana bahkan Nabi tersendiri poin kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'wal atas. Sehari-hari tau mah puasa tapi digana lolongan ada kami nama liwasang. Magi nak aroh sumpan nami mah puasa timun na de. Kaya sang lagi palit timu lagi sumpang. Idi manit bedakan ngiro kaya sumpah kaya timu. Yer maci cupang ngetimu yer manrewe sumpang di Papua sama nangi ijagaye puasa we maka ya sang ihtisam ya dampang dosana temakwe jadi siulang tolita jagaye rumah puasa ihtisaba jaminan na nabita ghufira lahu puraya dan pengemanang isinina dosa nama pura laloi. Ya ku tahu pak tapan ada api aja langi ku puri ramalang. Masya Allah mancajiki husnul khotimah. Capuri decing sabab magai upan nana ya dampangat dosa capu dosa na tomate kama linoma tu dena melo narakat tarima ki. Ia kodena na melo narakat tarima ki pasti suruh gayon roi. Apa ia tomi tu na melo narakat tarima tahu dari ko angka dosana. Dena lega kama lino de pelaga dosana ro maka ia naru bisai. Mapacipi napi suruh mak de pole naraka. Adek ko capurin dosamu.
Jika demi menaga dosa, pura yak dan pengamanang, pura na susui pun Allah Ta'ala. Dia namilo narakat tarimay. Jaju pasak ya, ajalah loki gaga. Macapak-capak tama neraka matuk ko dega dosa tabawa. Ila luki itu. Dega on ratok ko neraka ko dega dosa. Nah, sini no masalah malabi kadari. Iye keutamaan bulan maghfirah. Orang ulang adam pangat dosa, orang rapa-rapa isangi dosa. Nah, yang itu nak nabita. Khaba wa hasira qaumum adraka ramadana walam yufar lahu. Manasai rogi sojang tau angke palabai ulan ramalang na dinriak dampang dosana boleh dipung Allah Ta'ala. Rogi sojang tau angke palabai ramalang palabak bawang ramalang na dinriak dampang dosana boleh sitak gatugang ipung Allah Ta'ala. Nah, jadi ini sini no masalah lebih yang kadere. Yang kedua, ia bulan suci Ramadan. Non itu pun Allah Ta'ala buraiwi la sama tau ngengi. Buraiwi lasa monroe. Weh, ia kami nak menari. Itu paling puasa manca gitu Pak Burah lasa. Nabi tato sendiri pawi. Sumu tasihhu. Apuasa ki serekom mangimadising. Jika maka Nabi tak puasa ki serekom mangitu madisi berarti iro puasa wadito ya ala Pak Burah. Wadi ya ala sabak untuk serekom mangi lilongnya sangi dising. Makui sejarah ia puasai okko manitu Madinah napa ya surong. Ya puasa sampajang itu kumpi Mekah. Kami mana sampajang. Tapi mak beri jamaah eman itu okko mani Madinah. Alasanna apa okko Mekah denilah pesang mas sampaja teko Masjid Haram. Imilu mak beri jamaah kita si sahabat denilah pesang. Ayah naro nalak kada purlok ke Madinah tujuan pertama untuk mendirikan sholat berjamaah. Tapi ia puasa ia mananaya surang okko mani Madinah. Okko Makkah di pagaga. Di pani suruh tema puasa angka sepuasa tapi di pani surang. Bahkan yang sangi puasa yolo namu pa nabita. Umak-mak yolo kamu payas kami maniasa puasa tapi di pani surang kuidi. Ia mananaya surang okko mani Madinah. Turuni ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman puasa ki. Apa iro tau rioloe pura tu isuruh ma puasa. Pura tu isuruh ma puasa, isuruh ki ma puasa pada toha purana isuruh ma puasa tau rioloe. Umak dioloi nasangi. Wawana Nabi Marioloi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kemana puasana tuh? Cuma pada lain mi. Akatana ni suruh kima puasa la'allakum tattaqun mamagi-magi atau serekom mangi nasabari ro puasa taro na ilolongang sipak takwa. Takwa. Kegaya sang takwa ipagaw aga na surap po nga latala ininiri aga na tiyan itu ya sa takwa jaminan na wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara iye tau orang bertakwa kepada Allah ipar rombongan imatu tama suruga deni paressa ipar rombongan itama suruga deni paressa. Jadi ya saya piangkat naik.
iro na iya dan pengengi dosana, tapi dia nalolo ngesipak takwa pa, dia penejamin ketakwaannya, bebas neraka. Tapi dia pagaga jaminanna tama surga tanpa dihisap. Bebas neraka, apa capu dosana. Gufira lahu ma taqaddama min zambi, ya dan pengemana sini dosana mapura laloe. Takut mati, capu dosana na mati. Bebas neraka, tapi dia paga jaminan masuk surga tanpa hisap. Tetapi ya dan pengetoni dosa, lolo ngetopi peringkat takwa dalam puasa. Lolongan ni gelar takwa, maka jaminanna, maka dia pun Allah Ta'ala ipar rombong ki ipak birjama ki tama suruga deni parisarisa na tama mana pi suruga matu napi pamula yaumul hisab. Asang yaumul hisab antri te parisarisa ta cidi sisap butau iparesa cidi ba mangat lolos tama suruga. Turunnya ya perintah puasa aga pas sabaran na turunnya pa iro pole makalok ko Madina angkala sakanay nasangi guruta lasa masoedang lasa masoedang maso apa iro keadaan na mapallah makurang andre sementara ko Madina macakke hawai na mega andre ya iro letuk na Madina, manyamamana yan regagena mega andre. Gang kau korona kena mega tau malasa wetu iro. Malasaga, malasandre, malasa masuedang. Malasa masuedang. Nah si tujuan iro wetu iro nah turun, nah ipaturun iro perintah puasa iro. Kada isuruh ko mapuasa, apuasa ko. Pada batin nama puas terioloe bertakwa ko di samping target kita puasa bertakwa ada juga kesehatan. Gang kanan tambahin nabita karena nabita sumu tasihu apuasa no apuasa mana no apuasa no agak kata nama puasa berak madisiko berak madisiko jadi sabunnya pada tu tahu laba iye purana na pauna bitai gagahe. Maka ada salah sidina pak buralasa itu adalah puasa. Maka kowe mana angkana dokter runtui. Maka ada aga hubungan na puasa si bawa adisi disingannya. Na runtui dokter maka da iro pale ilalan na watakalewe ang kami matoha na pakangkap Allah Ta'ala berupa bakteri ia ko magampangi laipak makadaki ang kanapasa de pungala tala bitok ilala watakalewe agi-agian retu ang kanapasa dia pungala tala bakteri untuk manre rogai kong kanasisa watakalewe misalnya watakalewe perlu manre gola ya ko de na manre gola tawi madudu nyawa madudunya ko dinan rigola perlu man rigola tapi koliwa iro gola iro manca jelas satoi angka ya sa penyakit gula maka ia naro perlu angka bakteri untuk sedia manri iro nareko angka lebih jadi amumi ga gola yanre tapi angka mu iro bakteri pakan rigola iro amula bideto na barigaga. Tapi ko madodongi pakan rigolay na namiga golay patama denulay man ri kelebihan na monro ni malaga monro ni mitay ro golay ro nakan iti penyakit gula penyakit gula magi nakan nekwero nasaba iye bakteri pakan rigolay we mapisawi man ri pak magi masolak da toy maka iya naro tujuan ni papuasa papuasa tu iro bakteri iro paje jolo man regola
Pajejolo man regola. Ya ko paji man regola. Wadin itu kumaliwasang imatu apa gola mito mian rena iya gagawe. Ya ko denan regola tasyaso. Nadapi matu magaribi wah maliwasa gola. Di kupura ki buka man reki gola minu ki tim man reki bepa macam ning. Iya ko de ton tan liwa sempat nanri manri pe mengie. Ye bakteri pakan regola yonna he. Pakan ricoto. Kata pakan ricoto. Ya kau itu liwat tan ricoto maka insya Allah tahu ya tiaman ricoto tapi kupurima puasa na buka coto yang penting aja na liwat. Dinakan nih. Apa maki angkai bakteri pakan ricoto Ini kau liwat Wah, mapali ya nasa man rekaco. Ya tiang man ricoto tapi percaya maka aku mau puasa ki iro bakteri mandre coto jadi mandre kali makin kan nak alas si pemang siaga coto tandre nak telu mangko liwa sini na anu yanre we makko mana ro palero nasa dokter ro angka pakan re pai angka pakan re pesen pakan re cuka pakan re gola pakan re lunra angka mana ro bakteri ilala watakalewi ro gagai ro. To sila da apa na prediksi wi maka da kega kurang. Kega lebih. Mega gaji golaku ro, mega ga patjeku ro, mega ga lunraku ro, mega ga paiku ro, mega paseku. Wah, dari semani. Maka secara global maka ipa puasa sisangi aja na golla mi bawa deni andre sini na andrewe mapisau sisa ki man riolo sieso mapisau sisa ki man riolo sieso koto ma puasa insa koto ma puasa mana ngi bakteri pakan rekandre sini no masal malabi engkandre iya ko mamasi pungala taala insyaallah aja nasabari na karena mi tau tamalasa na deta puasa aja nasabari karena mi tau tamalasa na deta puasa yan namuana reko angka agaga watakkaleta ina demetona cocok kipa puasa ini maruru resep dokter demetona cocok kipa puasai maka aja to si tayewai misalnya matampulo poki atau bapak susuki ya tiaki ma puasa to aja to si tewai tetapi kade guru ta aja nasabari karena mi tau tamalasa nade ta puasa justru kuang kalasa justru makanja ibu reina salawai nasi bawi puasa sini no masalah malabih kadre jadi puasa ta baki guna lada duanya nak malada gurana wadi mancaji pak buralasa wadi mancaji parrepak dosa kumakanya makasing beteta ma puasa kemudian iro puasa iro tanya bawang idi isuro amo tauriolo isuro to ma puasa cuma pada lain modelena Nabi Isa sendiri indok na Nabi Isa isuro memang ma puasa tu iro tu namun rodar Siti Maryam gangkana nasalai kampuna si dionron makanan kosia si dionron mabela mage nabela pak tulis sawi bici maje nang kana daremon rodara gangkana sawi bici sawi gangkana nasalai Siti Maryam kampuna nalo kampung makai bela latu okoro nadapi mimana oko si dion orang itala Baitalahab ya ku istilah mako ke Bethlehem cadi dinapo mi digagam mi cadi dinami anak dara bunga mimana bunga agak kana oko ni rosandre pokaromai oko ni rumah nguriwa liwa pedina liwa susana gangkana masa sekali ri pungala taala na poi keluhanna
kang kana noi malaikat jipo dang makada aja mu meneneng angkatu salo lalo okoyawamu jadi to karoma non risandre salo bicu malari koryawana to karomairo nah pupu ngala taala anyu meneneng iro nasabari salo bicu ero salo ero nasabari na malomu mimana tawe malomu mimana tawe 2020 tahun ni lah boy purana kajajian ngira ko gairo 20 tahun lebih napa si sabunnya pada tu tahun lebih purana pau nabita na baca nabita ilana kurangnya na podakir maka dah si dito tu pale na malomo te mimana na reko angka we digangkana okur rumah sakit angkana metode untuk melahirkan mapi mana okwe mimana okwe mimana nah sini no masalah malabing kadere agangkana okoni ro sandre maka dai pun Allah Ta'ala waktu na jaji anak na Siti Maryam wa hussi ilaiki rongkoi itu po na karomai nak dan nak buana muandre Yero ko manuru akalang ngemasi ni suruh rongkoi tanipak dana ke bawah nah anak darah bunga mimana isuruh rongko karoma biasanya karoma raja pindah to aliriwe itulah kira-kira rangkai tapi maka dia guru tania tenaga na Siti Maryam ya perluang tetapi akuragana jadi itu nelorang ipu ngala taala makuraga tania selek mina tajang okui akuraga tami akuraga muki pungala taala malingi dalle agang kana nak geso kamilak kana nak barutu karomai si tuju irobuange nabutukange Siti Maryam makarani pungala taala wa kuli wasrabi anreko inuko asanasannatoko anreko minuko asanasannako ada na pungala taala ia ko angka tau matu mewa ko ada angka tau mampara ko angka tau macacawai ko angka tau gosip ko aja mau bicara apuasa aja mau bicara yang kan nih puasane di Siti Maryam isuruh mah puasa dia nak bicara magi temakara puasa dia nak bicara apa si lelona ya isuruh manre anreko inuko asana-senako ya ku angkat tau mewa ko ada angkat tau mampara ko angkat tau macacawai ko ya puasa ko inni nazartu lirrahmani sawma uniakangi maka de milo kak mapuasa la ukallimal yauma insiya de umelo mak bicara soe si bawa tawe nah yero jadi mak puasa de nak bicara de umelo mak bicara sini nasi di tawe ilna ye asoe nah pure makor pure mania untuk mapuasa untuk mamako de nak bicara angkat tongan ni pole angkat ni tonin pole pak kampung pole kampung naro na somparto yero pak kampung imelo lo macacawe Siti Maryam bro ya Harun maradinna silasuran si jinna Nabi Harun sumpulolona Nabi Harun sumpulo betongan nah pada si pak naro pada lembut nah maka na abu kimra'ah ia yaitu ambukmu Maryam tania taubat ta maka anjak sifat nambukmu tu wa makanat ummuki maka dia pungala taala maka dia ro tawero ia tu indukmu tana tu makun rai salah jadi ambukmu tania taubat ta indukmu tania makun rai salah
Gang kami ro na potong na papolo ada pungala ta'ala ro. Magay apa ako napatarui macapilay. Jadi ini manipahangi ro magi na ro beton ni ro gagay ro ambok mutanya taubatta indok mutanya makun raisala. Tapi na polo pungala ta'ala ko. Yero ini pahata makade ambok mutanya tobata indok mutanya makun raisala magi nang kamatampu ko digalakay mo. Makor batungan na. Tapi kurangnya ijagai kesucian na gangkana pungalatan na tipo iko. Ambok mutanya tobata indok mutanya makun raisala magi makuatu. Maka yero tuna makada-kada ini pakampungnya Siti Maryam de namatte. Apapun itu namanya ama puasa. De namatte. Itu balik kuang katau makada-kadaiki na de tomatte liwa palana. Ya ko yewai heba na sadit tu. Ang kada-kadaiki na yewa pangiwangi heba na sading ko yewai. Tetapi ko de tomatte wah itu kecewa. Minri palana. Gangkan ni Siti Maryam dia mati aga pale fa asyarat ilai na jallo mi bawa ngir makade iya na jallo mi anakna nabi Isa na iya betongan na jallo anakna iya banna mengutanai aja na niya mak bicara pak mau mak bicara kak itu mata peria iya banna mutanai minri pelana pak kampungnya aga nasang wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Peko batewe mewai mak bicara tau ang kailal tojang. Nulle ka pala mak bicara Mana kamu suruh kak mewai ada ya ro. Tanai kok bali-bali kak. Makar betungan na ro. Tapi oko ni mujizat na pungala tale gangkana mujizat na bisa eling ko pungala tale gangkana aku asana pungala tala mana kata pamak bicara ya nak loloy. Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ia atanna kak pungala ta'ala. Jadi Nabi Isa sendiri mengakui maka ia atanna kak pungala ta'ala. Tanya kak puang. Maka betul kan? Ia atanna kak pungala ta'ala. Atani alkitaba. Nawarakang kita Injil wa ja'alani nabiyya nalanti tok matuk ko bato kak mancaji nabi kita lu iya atanna kak pungala ta'ala na weringa kita Injil nalanti tok matuk mancaji nabi ko bato kak wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Na pancaji tu pungala ta'ala bawa baraka kenro kampung roy. Itu Nabi Isa kenro kampung non roy pasti ang kabaraka. Nairo Nabi Musa, Nabi Isa, ang kamatu na turupe mga pakde pa na mati. Iyak kami ku pungala ta'ala. Iparakai ku pungala ta'ala de pa na mati. Sit diwat tumatu ni pano kolino. Nah kenro matu tapah kenro matu no iro Nabi Isa pasti mak baraka tu kampungnya. Mamagi-magi ko rapat turun. Apa irite baraka na watun na imanakan na pitameni baraka apa kabatulang iron nunri sanre Siti Maryam mimana karomade nagagadaw na karimamate. Magi takko mimana na Siti Maryam takut macoli lolo iro ke rumah mati iro macoli lolo langsung mak daung mak bunga mak buah langsung matasa titi baraka nih ke rumah mati non rusan reimanakan na sabab baraka poli pungala ta'ala macoli lolo mak daung mak bunga mak buah langsung matasa ira kada Andre nih Andre inutono pak angkat tu salo-salo malari ko tu Andre tu inutono senangkan diri pakan sini no masalah malebih kadere jiwatuna ibali nokro anak loloiro Nabi Isa
Gangkana iwirin ni pahang, mapahan ni tau angkai, maka pulung okor maka oh iro pale Isa anak na Allah Ta'ala. Anak na Allah Ta'ala. Anak na Allah Ta'ala. Jadi salawasan ni anak na Allah. Tapi ia lalu ro apa dua koro Yahudi si Nasrani iro Yahudi ro nasa bawai nasa lalu maka ai anak Aram iro anak macari pa iro maka iro gak kana nasis sa Allah Ta'ala napakaria wa Allah Ta'ala tapi maka da anak na Allah Ta'ala dito na malada layano ang kamu itulat do makokoy. Nah, sampai makokoy ya mo pero keyakinan na Nabi Isa anak na Allah Ta'ala. Ya pwede mapahangnya kukurangi maka di Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Itu ya sangi Allah Ta'ala deni mana deto ni manakang. Deni mana deto ni manakang. Iro naparo ilalang kurangnya maka dah Nabi Isa sendiri pawalina maka dah inni abdullahi iya ataka boleh ribu Allah Ta'ala. Sini no masalah melebih kali. Oleh karena itu maka termasuk untuk pakasingi puasa ta gurui pakasingi bicarai tahangi bicarai aja ni pasu politimwe rigau angkana wat dinasolangi puasai wat dinasolangi apalan na puasai maka ipasikawin ni si bawa puasa parintangi Nabi Isa Nabi Siti Maryam si bawa puasa ni parintangi ini maka deh ipa puasa sumpangi ipa puasa tu timue aja na sembarangan ibicara anu de na wedding ibicara ketemu puasa i wedding solangi apalan ketemu puasa maka hindari berseri kombengi angka kita termasuk puasa karena iman dan ihtisab jaminannya gufira lahu ma taqaddam min zambi ya dan pengemana sinina dosa-dosa mapural lalu membagi-bagi naringi pungan ta'ala awatangan nawaringi hidayah ilulit pasin naringi letu siulah puasa ta insyaallah membagi-bagi nak barakah ribuan subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.